Boss F Music, Young Lady Music, wow, bergengsi di Dianado. Yo, masih yang punya mama muda anak dua, Mama Zahra, Mama Nia. Rayuan latang kobra sebab bisa bahaya. Awas kudu waspada, aja sampai kegoda. Rayuan latang kobra sebab bisa bahaya. Kang aja diterekam gak Kang? Masih yang punya rombongan mama muda, kencangkan sambukmu sayang. Awas hati-hati, nih ngobrol lagi beraksi. Hobi yang ngobrol-ngobrol janji, is mati ditinggal lungan. Buat bapak siapa ini Pak? Bapak Zahra, Bapak Zahra. Awas kudu waspada, ning rayuan lanang kobra. Ake korban sengaja mangsa, yenis batuk ditinggal luna. Awas mama muda anak dua sayang. Awas mama muda. Kudu waspada, rayuan lamang gombrang aja sampai kegoda. Mime Zahra, Mime Zahra, Mime Zahra. Kudu disebutin bae aja ya. Mime Zahra, Mime Zahra, Mama India. Mime Zahra, Mime Zahra, Mime Zahra, Mime Zahra. Siapa ini? Bapak Zahra, Bapak Zahra, Bapak Zahra, Bapak Zahra. Awas hati-hati, ya kobong lagi beraksi. Hobi yang ngobrol-ngobrol janji. Mama Dea, Mama Dea, Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra, Mama anak muda, anak dua saya. Mama muda anak dua, Mama muda anak dua. Awas kudu waspada, ya. Mama siapa? Mama Min. Awas lanang kobra, mama muda. Awas lanang kobra. Itu mama siapa? Mama Nia. Mama Zahra, Mama Zahra. Mama Nia. Kudu waspada, rayuan lanang kobra sebab bisa bahaya. Mama Zahra ku sayang. Mama Zahra, Mama Zahra, Mama muda, Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra, sini dong. Mama Zahra, 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 Mama Zahra. Bikin ada sayang. Mama muda anak dua, Mama muda anak dua. Mahmud, awas sing hati-hati, ya kobong lagi beraksi. Hobi yang ngobrol-ngobrol janji. Kan ditutup ya? Yes, mati ditinggal. Mama Zahra, Mama Zahra, Mahmud anak dua, Mahmud anak dua, Mahmud anak
Mama Zahra ku sayang. Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra. Mahmud anak dua, Mahmud anak dua, Mahmud anak dua, Mahmud anak dua, Mahmud anak dua. Robot, awas hati-hati. Ya, hobi yang ngobrol-ngobrol janji. Yes, matuk dia tinggal. Mama Zahra, Mama Zahra, Mama Zahra. Mama Zahra ikut Mahmud anak dua, Mahmud anak dua. Awas kudu waspada. Mahmud anak dua sayang. Hobi yang ngobrol-ngobrol janji. Yes, lagi tinggali. Awas lanang kobra. Awas Lanang kobra. Awas waspada dirayuan lanang kobra. Sebab bisa bahaya ning lakone dekan. Awas sing hati-hati, hati bersih. Mamaku sayang. Makasih yang punya Mahmud anak dua, Mama Zahra, Mama siapa mana kan? Mama muda. Mama Nia. Mama dia, Mama muda.